Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président entrant de l'Union africaine pour la cérémonie de passation sur le podium et pour prononcer son discours d'acceptation. Bom, vamos então dar início ao processo de passação, começando pela bandeira da nossa organização, a União Africana. Portanto, aquela foi a bandeira de mesa, agora a verdadeira bandeira é esta que eu passo.